Vežbe za lumbalni sindrom. Vežba 1. Ruke klize pored tela po podlozi i odižete trup sa laganim vraćanjem. Ponoviti 8 puta. Vežba 2. Suprotnom rukom vršite pritisak na suprotno koleno sa zadrškom od 2 sekunde. Ponoviti 12 puta neizmenično. Vežba 3. Ruke klize preko kolena i odižete trup sa laganim vraćanjem. Ponoviti 8 puta. Vežba 4. Ruke pritisnute o podlogu, odižete karlicu sa laganim vraćanjem. Ponoviti 8 puta. Vežba 5. Ruke klize između nogu i odižete trup sa laganim vraćanjem. Ponoviti 8 puta. Vežba 6. Obema rukama pritiskate oba kolena sa zadrškom od 2 sekunde. Ponoviti 8 puta. Vežba 7. Sa jastukom između kolena stegnite trbuh i priljubite kičmu uz podlogu. Stisnite jastuk kolenima i odignite u zadršku od 2 sekunde. Ponoviti 8 puta. Vežba 8. Suprotna ruka klizi preko suprotnog kolena. Ponoviti 12 puta neizmenično. Vežba 9. Dok su ruke na stomaku, stegnite trbuh i priljubite kičmu uz podlogu. Stegnite glutealne mišiće i zadržite po 2 sekunde. Ponoviti 8 puta.